Ini aku jorok masih. Panggil kuku tuh. Ini mandi bola yuk. Pergi mandi kuku sih. Pergi mandi lo. Oi, mandi lo mana ni? Mandi lo, mandi. Ya, tuh kalau bagi kucing ya, gampang. Sudah, kakak di pagi. Sudah mandi. Udah Lagi mandi. pas aku cukup. Kalau di perapat udah pakai lipstik udah tuh. Ah, muka aku. Ah, bangku lah. Pakai lipstik udah kalau di perapat. Hei, ini kena kaya kena. Alah, dia mana kena cuma gaul lah, jadi dia mana cuma ni. Badan dia jorok ni. Magu citok penangan ni, gaul ni, jadi luka. Hei. Dia orang tua. Yuk mandi bola. Mandi bola. Jangan tua aja. Jangan tua apa? Mandi bola aku kis guna cepat dah peluk. Nanti apa pulang kaki. Dan bikin balik lo. Oh, iya betul. Woi, masuk balik lo pitis lah. Jadi mau kat dia ikan dia, ikan kuning lagi jam sama dia sambut tu sama. Cuma kalau dia nak ni dia, air tu kampak mungkin. Mana suruh dia ni manis. Dia hanya bagus. Ya. Ya pun kemarin dikasih obat seperti itu lah. Ya. Jangan ada Duduk lah nak. Sebulan dulu. Nangis dia pak. Angis oh di baju. Angis dia. Set obat. Bau obat tu kan kisat. Bukan, boleh yang kisat minum obat. Dia kasih minum obat muntah terus dia. Dulek ni. Kenapa gitu Nggak boleh kayak gitu. Nanda lah, Nanda cakap lah sih. Dia beli lah cakap macam. Apa lu mama ni? Apa lu mama nih? Mama anak ay kayak apa nama Facebooknya mama? Isnaman. Tadi malam nelpon mama anak. Dulek di mana